Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga hintay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Isabel, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Namamok ni Lawrence, kabayatan ti panagururay ko iti pagluganak. Kanayonen asukunen nak tunggal malpas ti trabaho. Naanos ni Lawrence, isu ajak malapdan ti agayat kan kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Isabel dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itayak pa yung agurura iti paglugana ka taksi. Awan matla ti umayan. Ay, sapi nagado ti lamok dito eh. Hi, miss. Ay, di ta ka lang. Di ka umasidag kanyak. Relax, miss. Saan ka asaktan? Itay ka kadipay lang agurura iti pagluganam? Anya ko matibibiyang mo. Kanayon ka nga minamalabsan dito ay. Sa dino ti pagaw-awidam. Mabaling ka di. Di na kasalsarita ta saan ka nga amam mo. Ha? Uwin gayam. Siyak ni Lawrence. Nice meeting you. Anya ka di tinagan mo? Di nak man nasitgan. Isabel gayam tinagan mo. Nakasurat di tayo dim. Di ka di mabutang nga guruuray dito eh. Awan samat ng tilugan. Sa dino ti pagawidam, tay tulod kan. Anya ko mangay ti pagbutngak. No kasta, inak nga roden. Ano usam ti agura iti lugan, man? Mabitlaan. Sigurado ka kadi nga itulod na? Katuin. Iso nga rod asinardangan ka. Ala, ibagam no sa dino ti pagawidam, tay tulod kan. Agyaman nak, Lawrence, ha? Umunag ka pa'y tagkape ka. Saanan, Isabel? Inak pa'y sukunan nga ni ading ko. Kasta ka di. Okay, aganad ka nga rod, ha? Sige, inakon. Sino dyan nagitulod ka, Isabel? Boyfriend mo ka di dayjay. Si Kaa, adagayam ilimlimod mo kada kami kanitatang mo. Ha? Ala ni Nanang. Saan ko a boyfriend ay jay? Lawrence ka no, matinagan na. Intulod na klaang. Itaman pa yung ado ti taksi ang lumabas. Ang jacket taglukan. Urayak manan ni Lawrence. Amang ano lumabas manan. Ay, awagak man kit din ni Nanang. Ibagak nga awan ti pagluganak. Hello nakong. Ayan mon. Nakalugan ka ka din? Ni, apay ada kayo ti simong batatang? Aglutluto nga ni nanang mo. Kaslada nang ngagko ang motor sino takadwam? Boyfriend mo ka di? Ay, ni Lawrence tatang. O sige nga ron, tagawid akon. Hello? Lawrence, Kunak no nakaawid kan. ada ka di pa dito ino nakaawid akon. Sika talaga. Umay ka nga roden. Tay tulod ka manan. Okay. Ngam sakbay ama panta. Mabalin ka di ama ala ti number mo. O sige, yag mo ti cellphone mo, ta siyak ti mang isave. Agyaman na kiti pa nang itulod mo manan kanyak, Lawrence. Okay lang, Isabel. Ay, umunag ka, tagkape ka. Ha? Saanan? Nakababain mat. Umay ka kit din. Sige, saan akong ngagpatpatulod, no di mo kaya tagkape. Sige man nga rod. Mabit lang ha. Ipahigit ko ti motor ko. Okay. Nanang! Tatang! Ada kamin! Sino takaduam nakong?
Boyfriend mo? Saan, tatang? Barkada klaang. Ni Lawrence. Kasta ka di? Kumusta ka mat iho? Agyaman ak iti panang itulod mo iti anak mi. Awan anyaman na, tata. Tunggal kaduak ni Lawrence. Nakaragragsakak. Kayat ka di asawan da ito yung agayatak kan kuanan? Ni, adda umawawag. New number mat. Sungbatak man. Hello? Name bagarabim, Isabel. Lawrence? Wen, siya ka na ito eh. Maturog ka ka din? Saan pa'y? Akwa, sa anak namin na makaturog. No kasta? Okay lang kan kang agsarsarita tapay? Wen, maragsakan ak ti mawag ka. Isabel, Apay? mabalin ka di ti agaram kan ka? Sure, Lawrence. No kasta, kayan ayat mo ni Lawrence, anak ko. Wala nang. Angam nay. Awan kastay aganad ka, anak ko. Nanang. Amo ka nasingpat ni Lawrence. Ngam agan anad kalata. Saan ka nga agdardarasudos? Uwan, nanang. Agyaman ak tayo may kay tinagtulagan ta. Nagpintas ka talaga, Isabel? Si Kamat. Aywan, ayan tayo motor mo. Binulod ti kasinsin ko. Pasensya ka na. Simple lang a date ti kabalak nga ipaikan ka. Tinapatag, agkadwata. Agyaman ak tamawatan nak, mahal. Awan anyaman na, mahal. Basta si ka. Mahal. Kasangay ko inton Sabado. Awisan ka kumay di balay? Mabalin mat, mahal. Iti kasta, mamamok mat dagiti dadakkel mo. Naragsa ka pa nagkasangay mo, mahal. Agyaman ak, mahal. Idayak pa nakatugaw dito eh. Diyak pa'y nakita ni nanang mo. Awanan ti inak, mahal. Pimusay ni di napalabas atawen. Kasta ka di? Iso ka di day ti amam? Jay nakaigam iti cake? Wen, iso day ni tatang. Jay nakaigam met iti plato. Kabsat ko. Karuprupam gayam ni tatang mo, mahal. Wen met Manong Lawrence, asino takadwa? Day taka di tinobya? Wen, iso ni Isabel. Teka na yung kong istoryaan. Si kagayam tinobya ni manong ko. Mabaling nga awagan ka iti manang? Akaun awan matdakas na. Umay kayo nga ruden manang Isabel, manong Lawrence. Mangantayon! Hello, nanang? Kumusta ka ditan, anak? Kaano ka di nga agawid? Okay, ak dito'y nanang. Awan ti pagdanagan nyo. Responsable mat alalaki ni Lawrence. Nasaya at no kasta. Aganad kayo dita Awagan nakto inton agawid kayon. Wan nanang. Inton Martes ti panagawid mi. Kayat ko ama-am mo ti amakan kabsat tinobyok. Di ka nasaya at no kasta, anak ko. O sige nanang, baliwak to ti umawag. Among manang Isabel? Dakkel tinagbaliwan ni manong. Kanayon anakaisom. Kasano gayam anagam-am mo kayo kani manong ko? Kastoy nay. Kanayon nak nga itulod iti balay mi. Tunggal makita nak nga agururay iti lugan. Kasta ka di, manang? Sipod nga minatay ni nanang. Kanayon analiday ni manong. Tunggal agawid, nakainom.
Amang ano dala problema na. Maikawa siguro, gapo iti kaawanan ni nanang. Angam ita, dakkel tinagbaliwan na. Ay kat nasaya at ano kasta? Swerte ni Manong, takasgan ka tinagbalin anobya na, Manang Isabel. Pasensya kan Simple laang ti panagbiag mi. Kayo ti paglutlutuan mi. Ti trabaho mi, iti garden. Awan parikot iti dayta, taman nalon mat ni tatang ko. Mahal, nakaidadanga ko ni ti pagdigos mo. Umay kan tagdigos kan. Manang, umunagtan. Napudutan ti pagdigos mo. Nagmayat gayam dito ayan niyo, mahal. Ado ti mabalin a pagpasyaran. Wen mahal, simple lang ti panagbiag mi dito eh. Nga makunak anaragsak kami. Amo, mahal. Saan ko apulos a pagbabawian a si katinobyok? Ikarik mahal, saan kan to alukwan? Sikati kayat ko nga ikalaysa. Ay ayatin ka, Isabel. Ket sapay lakum ha. Takasta kamat kanyak. Ikarik asikan tula ang tilalaki nga ayatak, mahal. Anyaman ti mapasamak, addaak laang dito'y para kan ka. Sa dino man ti papanam, kanayon mo kumaapanunutan nga addaak dito'y, amang ururay a kanayon kan ka. Iso nga agan anad ka ha? Nagatidog ti imbagam mahal. Awan ti pagdanagam. Sikalang ti babae nga ayatek, tong palbiag ko. Ay, nag-sweet na mo. Ay, umay ka man kiti ading ko. Picturan na kami man kinimahal ko. Kumusta mo tinapanan nyo, anak? Mayat-mat, nanang. Adugayam ti pagpasyaran ijayan da Lawrence. Naimbag arabi iyo, nana. Kastabot kan ka, Lawrence. Saan ka di pa asimangpot ni tatang? Ay, madamdama at danton ni tatang mo, anak ko. Anak, agpipiknik tayo ko maijay laon yun inton bigat. Damagam, ang mga nukayat ni Lawrence ti sumurot. O sige, nanang, taawagak. Sige, anak ko, awagam nga rod ni Lawrence. Nanang, awampay mo text ni Lawrence. Apay ngay, anak ko. Urayam anak ko, ang mga no aging gainton madamdama, umawag matlaan. Ha? Isunti umawag. Sige, sungbata mo anak ko. Mahal, ayan mon. Iti kami pang agur-uray. Ma'am, police station da ito eh. Kaya't ko lang nga ipakaam mo. Ano aksidente, ti akin ko ka iti da ito a cellphone. Sana po no dayta, sir. Ma'am, i-text ko ti hospital anang itarayan may iti pasyente. Sana po no dayta, sir. Patigpiram ti pakinakam mo, anak ko. Manang, awanan ni Manong Lawrence. Sana po no dayta, princess. Si bibiyag pa'y ni Lawrence. Awan ti maraminan tayo, Manang Isabel. Talagang awanan ni Manong Lawrence. Kaya pinanawan na. Anak ko. Lawrence. Lawrence. Isabel. Isabel, anak ko, agriing ka. Isabel! Mangmangagnak ka di, anak. Agriing ka. Nanang. Naitagtagainap ko man ni Lawrence. Anya. Ay na, anak ko.
Kanayon langan ang matagtagainap mo ni Lawrence. Amok anak ko, gapulay ta itinalaos a panagayat mo itinobyom. Gamlaglagi pam ko ma. Nabayagan ana itabon tinobyom anak ko. Awatem unti kinapudno. Awanen ni Lawrence anak ko. Aging gaita, makariknaak lang iti sakit, Mr. Lonely. Nang runa no makitkitak dagiti banag, nga adda pa kainaigan na iti day di Lawrence. Kanayon asumken iti isip ko, ano siguro saan ko nga inimbitaran ni Lawrence iti picnic mi, amangan no si bibiyag pay nga aging gaita. Saanak pay anak a move on, Mr. Lonely. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Isabel. Isabel, pagayam ko, di mo ko mapabasulen ti bagim. Amin tayo kat agturong ken patay. Naduma-duma la at tiyempo, ken naduma-duma awagas. Nasakit man ti ipupusay ni Lawrence, ngamrumbeng lang nga awatem, aditan ti nagpatinggaan ti biyag na. Di mo pabasulen ti bagim, tasan mo mat anagayatan ti amin. Agkararag kamet, ta makatulong dayta, iti panangawat mo, iti napasamak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Isabel, manipod Baguio City. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.